Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Amerika yatangaje ko yangayikishijwe no kubintu bihagaze muri Kenya kuko uburenganzira bwa muntu cy'igihugu cyo muri yase bugeramiwe. Hamwe abaturage bicwa nta rubanza ndetse mu butegetsi bwa buriya muto bwacirikije itangazamakuru. Ibinyamakuru bya Kenya byavuze ko Amerika yavuze ko ubutegetsi bwa Ruto umwaka ushize bwahonyoye bitaraba uburenganzira bwa muntu cyane mu gihe cy'imyigaragambyo y'urubyiruko rw'abajenizede rwamanganaga itegeko ry'umusoro. Muri iyi myigaragambyo Amerika ivuga ko benshi bapfuye, abandi barakomereka, hari abafunzwe yewe n'ababuriwe irengero kandi bigizwe muri n'ubutegetsi. Komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu ya Kenya ivuga ko muri uwo mwaka ushize abantu 6 baguye mu myigaragambyo y'abajenizi abatazwi neza umubare w'urwengero bikozwe na leta. Leta ya Kenya nayo yemera ko mu guhosha imyigaragambyo umwaka ushize habayeho gukoresha imbaraga z'umurengera bikozwe na polisi ku buryo nibura abantu 50 bapfuye, abandi barirwa muri za magana barakomereka. Leta ya Amerika yavuze ko izi neza ko igipolisi cya Kenya cyakoreye abantu iyicarubozo ubwo cyabazaga babaga bafashwe mu myigaragambyo kandi ngo bafungiwe mu magereza nabo bahuye n'iyicarubozo. Kenya ntishinjwe guhohotera abenegihugu gusa kuko Amerika ivuga ko ari impunzi z'abanyamahanga cyane abanya-Uganda bakorera urugomo n'abatetsi ba Kenya umwaka ushize. Si biguze kuko Amerika yanashinje leta ya Kenya gushimuta impirimbanyi Dr. Kizza Besigye umunya-Uganda agasubizwa mu gihugu cye mu kwezi kwa 10 umwaka ushize. Ibi byose ngo byagize uruhare ruteje inkeke mu guhohotera uburenganzira bwa muntu muri Kenya. Hagati aho Perezida William Ruto yashinje abadepite n'abasenateri muri komisiyo zishinzwe gusaba abayobozi b'isobanuro kubaka ruswa iyo baje kwisobanura, abasaba gutandukana n'ingeso mbi ko itazatuma igihugu gihangana na ruswa. Perezida Ruto atavuze izina na rimwe yahamije ko azi neza ko abayobozi b'ubwoko bwose bajya gutanga ibisobanuro mu nteko ishinga amategeko bakwa ruswa, asaba izi ntumwa za rubanda gucira uko birura. Perezida Ruto yasabye perezida w'inteko ishinga amategeko guhindura imikorere kuko igihugu kitazemera ko urwego rwa leta rugumya gusarura amafaranga mu buyobozi kuko ushaka ko bamutangira raporo nziza musaba ruswa utayibaha bagatangaza ibyo bashaka. Abanyakenya bagumye kwibaza ko inteko ishinga amategeko kujya mu bikorwa byo kugenzura ibikorwa bya leta nko kwegura ibigo abikorera, nyamara bamwe muri bo bahagarariye bahawe ibyo bigo bagasanga harimo inyungu zihishe. Abo binenga bavuga ko inteko idafite ububasha ku bantu bayihaye amafaranga, none perezida Ruto yabihamije ko abadepite n'abasenateri bose bamunzwe na ruswa. Undi mutegetsi muri yase werutse kuvuga ko ayoboye abantu bamunzwe na ruswa ni perezida Museveni, wavuze ko n'abakora mu biro bye baka ruswa miliyoni 30 z'amashiringi umuntu wese ushaka kubonana nawe bagaca ku mukobwa we. Abanyakenya bakunze kuvuga ko nta nteko ishinga amategeko bagira kuko abadepite bose ari imungu, none perezida Ruto yaje atera umusumari wa nyuma bihamya. Uyu mutegetsi utorewe muri iki gihe natunze urutoke abacamanza ba Kenya, yavuze ko imanza z'abakekwa ruswa harimo bazungukiramo bakabahanisha ibihano bitari byo ko babahaye akantu. Perezida Ruto agaragazaga ko bazwa n'ibyo avuga, yasabye ko abategetsi bose babaye imungu za ruswa bakurikiranwa nubwo arabona ko nawe atari imiseke igoreye kuri iyi ngingo. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banatwa abanya-Uganda basaba akazi mu nzego za leta mu turere bamagana ubuhemu bakorerwa n'abashinzwe gutanga akazi kuko bumvikana amafaranga bishyura ngo bazagahabwe bakayarya ntibakabahe, bagasanga leta ikwiye kwiga uburyo bwo gutanga akazi bikava mu maboko y'abayobozi mu turere. Abo bashinzwe gutanga akazi mu turere twose b'u Uganda bari mu mazi abira nyuma y'uko bimenyekanye ko bajya mu myanya babayiguze, hakaba bayigura byazamuka byagera kure ntibibone ku rutonde rw'abakozi kandi amafaranga yabo barayahekenye. Mu kwezi kwa 6 Perezida Museveni yaciye iteka ko abakozi bashinzwe gushaka abakozi ba leta mu turere bakorwaho iperereza kuko bari kurya ruswa mu gutanga akazi. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko harimo bamaze gutabwa muri yombi bakurikiranwa kwaka ruswa ngo bashyire abashaka akazi ku marisi y'abakozi mu karere. Iki kinyamakuru cyavuze ko abashaka akazi bakwa ruswa iri hagati ya miliyoni 1 y'amashiringi na miliyoni 10 bitewe n'akazi ushaka. Bamwe mu batekeye umutwe bagatanga amafaranga bizejwe akazi muri Uganda bavuga ko icyo waje ari uko nta gucirikanya kuba ushaka akazi kuko bakubwira amafaranga waba uyafite ukayatanga, waba utayafite ukagenda abandi bakishyura. Hari watanze uhamya ko yatanze miliyoni 2 z'amashiringi yijejwe akazi ko kwigisha ndetse urutonde rwo bazajya mu bakozi ba leta rurakorwa. Igihe cyo kurubanika ngo bashyirwe mu bazahembwa babwirwa ko rwabuze biba ngombwa ko imyanya isubizwa ku isoko. Ubu hari uturere twahagaritse inzira yo gushaka abakozi kuko byamenyekanye ko bari bazamutse bose bari baramaze kwishyura amafaranga babaciye. Ubwo nabyo murumva ko ari ibihombo bitoroshye kubikira amafaranga. Nko mu karere ka Cyotera umukozi ushinzwe kwinjiza abakozi ba leta mu kazi ari ku gitutu cyo kwegura kuko byamenyekanye ko ataguha akazi utamuhaye amafaranga kandi afatika. Inzego zirwanya ruswa muri Uganda zivuga ko ikibazo aho gikomerera ngo bashaka akazi batanga ruswa ariko ntibasigarane ikimenyetso washingiraho urubanza. Ibi bikaba bituma bari muri urusobe rwa ruswa badafatwa. Abaturage mu karere ka Bushenyi ngo bagerije kugaragaza kwivumbura bwangaga gutora umukandida w'ishyaka NRM mu matora y'ibanze nko kumuhana ko abazonza bakaruswa ku bashaka akazi ka leta. Aka karere ngo ruswa kakibiri hagati ya miliyoni 320 z'amashiringi ya Uganda ku muntu ushaka kwinjira mu kazi ka leta. Abaturage bavuze ko bamwe batanga bakarya ntibanakabone nubwo arabakabona ariko ngo bahomba nibo benshi. Naho urukiko rwa Uganda rushinzwe kuburanisha ibyaha bya ruswa rwaburanishije wahoze ari umupolisi Francis Oyet ushinzwe kwakira umushahara mu gihe cy'imyaka 5 kandi atagikorera leta. Oyet w'imyaka 44 y'amavuko yasezeye muri polisi ya Uganda ku bushake muri 2020. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko kuva icyo gihe kugeza mu kwakira kwa 2023 yakiriye umushahara wa miliyoni 20.6 z'amashiringi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Oyet yakomeje kwakira amafaranga bizi neza ko ari guhombya leta kandi ko bitemeye n'amategeko. Umucamanza wa Oyet niba yemera ko yakoze icyaha
icyaha asubiza ko cyemera kandi ko ubushinjacyaha bwabisobanuriye ko byagenze. Urukiko rwategetse ko Oyeta afungirwa by'agateganyo muri gereza ya Ruzira kugeza ku itariki ya 21 Kamena ubwo hazamenyekana umwanzuro w'uru rubanza. Icyaha cyo guteza leta igihombo mu rwego rw'imari gihanishwa igifungo kigera ku myaka 21, ihazabu y'amafaranga cyangwa se byombi. Ntaravu muri Uganda mubwira ko bashinzwe umutekano ku kigo cy'indege cya Entebbe Kampala bafashe abantu 9 bagiye mu Burusiya aho byari biteganyijwe ko bari kujya kurwanira mu ntambara yo muri Karere. Ikinyamakuru Chimp Report cyavuze ko abantu bari barakusanijwe na sosiyete yitwa Magnet ibasezeranya ko izabajyana mu Burusiya mu gukora akazi ko kurinda umutekano. Bigiye ko Magnet yashaka kohereza abantu barenga 100 muri Karere ibakuye muri Uganda ndetse muri Rusiya ukekwaho gutegura iyi gahunda yatawe muri yombi mu minsi 2 ishize mu gihe mugenzi wa gikorwa y'iperereza. Polisi ya Uganda yatangaje ko mu bagomba koherezwa mu Rusiya harimo abahoze ari abasirikare ndetse n'abanyabiraka barwanya mu ntambara yo muri Iraq na Afghanistan, kandi ko buri wese yarasezeranyijwe umushahara w'amadolari 650 buri kwezi. Umwe mu bakorera ku kibuga cy'indege yatangaje ko iba ari icuruzwa ry'abantu no gukoresha abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuko leta ya Uganda itigeze imenya uburyo uyu mugambi wategurwaga. Ati ibintu byose byakozwe mu banga kandi bimeze nk'uburyo bwifashishwa n'abashakisha abasirikare mu mahanga binyuze mu nzira zinyuranyije n'amategeko. Ofisiye mukuru muri polisi ya Uganda yavuze ko ngo atari akazi ko kurinda umutekano ahubwo rukoreza abantu mu ntambara batazi bakazabura n'ingaruka batazashobora kwikuramo. Intambara y'Urusiya na Ukraine yatangiye muri Gashyantare 2022. Buri gihugu kivuga gukoresha abacancuro b'abanyamahanga barimo n'abaturuka ku mugabane wa Afurika. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri Kongo kinjese abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Matsiko rubanza rw'umuhoza ari Minisitiri w'Ubutabera Mutamba rwakomeje mu ruhame ku wa gatatu aho umushinjacyaha yasabiye uregwa igihano cy'imyaka 10 irimo y'agahato kubera kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika yaragenewe kubaka gereza Kisangani. Umushinjacyaha yasobanuye ko uregwa yakoresheje uburyo bw'amasezerano n'abikorera gutanga isoko rya leta agaheza inzego zimwe na zimwe zagombaga kumuyobora cyane cyane ubunyamabanga mukuru bw'ubucamanza kugirana amasezerano y'ubwubatsi na sosiyete yitwa Zion Construction itaba mu mategeko yarangiza kohereza amafaranga kuri konti yayo nta tegeko ryubahirijwe n'ibindi. Bo bateye ku mategeko ubushinjacyaha bwemeza ko kunyereza umutungo byakozwe igihe uregwa yakuraga amafaranga kuri konti ya Minisiteri y'Ubutabera akohereza kuri konti za sosiyete ya Zion Construction nk'uko bitangazamakuru byo muri Kongo bibyandika. Ku bijyanye n'imyitwarire myiza umushinjacyaha yavuze ko uregwa ari umunyamategeko azi neza amategeko agenga amasoko ya leta ariko yanze akarenga ku byateganya. Umushinjacyaha mukuru yasabiye igihano cy'imyaka 10 y'agahato Mutamba gerekejwe n'igihano kirimo kumara imyaka 10 nta burenganzira bwo gutora cyangwa se gutorwa, kwambura uburenganzira bwo gufungurwa by'agateganyo cyangwa se gusubira mu buzima busanzwe no kubuza gukora imirimo ya leta mu nzego zose. Mutamba yashimangiye imbere y'abacamanza b'urukiko rusesa imanza bari bayobowe na Jacques Kabasere ko atigeze anyereza miliyoni 19 z'amadolari mu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo yifashishije ubutumwa bwanditse muri Zaburi ya 34 umurongo wa 20 kugeza kuri 22 bugira butama kuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka mukiza muri byose arinda amagufa ye yose nta rimwe rivunika ibyaha bizicisha umunyabyaha abanga umukiranutsi bazacibwaho iteka. Mutamba yabwira urukiko ko yakoreye abanyekongo ibintu myiza mu rwego rw'ubutabera abikorana urukundo ndetse ngo yari yaremeje gupfa ariko ko ubutabera bwamwambuye byose birimo agaciro n'icyizere afitewe n'abaturage. Ati mu gihe cy'intambara y'ubushotoranyi aho buri wese yarambiwe nari niteguye gutanga ubuzima bwanjye ku bw'iki gihugu ariko uyu munsi ubutabera nakoreye n'urukundo rwinshi bwanyambuye byose icyubahiro cyanjye icyizere n'imfitiwe agaciro n'akazi. Uyu munyamategeko yagaragaje ko iyo yirebye abona ari kimwe na Patrice Lumumba wabaye Minisitiri w'Intebe wa Kongo akaba n'umwe mu ntwari z'abanyekongo bitewe n'uruhare yagize mu guharanira ubwigenge bw'igihugu cyabo. Ati kuri Minisiteri y'Ubutabera nahuye n'akarengane ubwo nashakaga gukora akazi kanjye neza ngakosora ibintu ku bw'ineza ya bose ku neza y'igihugu n'ibisekuruza bizaza. Niyo mpamvu urubanza ari urw'amateka kubera ko runyibutsa imanza nyinshi z'amateka zino rwa Patrice Lumumba akaba ari njye wagarutse ku isi. Ati mu 1956 ubwo yari afite imyaka nk'iyanjye yakatiwe igifungo cy'umwaka umwe nyuma yo guhamwa guharabika ariko nyuma y'imyaka mike yabaye intwari y'igihugu cyacu. Mutamba yavuze ko ibiri kumwaho bimeze nk'ibyabaye kuri Fidel Castro ubwo yaburanishwaga agakatirwa nyuma y'imyaka mike akabura Cuba. Ati uyu munsi aracyari intwari ya Cuba. Uyu munyamategeko yabwira urukiko ko CNCD yarwaniye urugamba rw'impinduramatwara muri Kongo mu myaka za 80 arafungwa ariko bitewe n'ubutwari bwe umuhungu we Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ubategetse Kongo Kinshasa. Ati urubanza runanyibutsa rwa Mandela muri 1962 yakatiwe arengana amara imyaka 27 muri gereza yabaye perezida wa Afurika y'Epfo. Ubushinjacyaha bwasabiye Mutamba igifungo cy'imyaka 10 ifite igihugu akamaro n'imyaka 10 adakora kandi atembereye kujya mu mirimo ya leta kandi agasubiza amafaranga ya leta yanyereje. Biteganyijwe ko tariki ya 27 Kanama aribwo urukiko ruzatangaza umwanzuro ku rubanza rwa Mutamba.
Mu mahanga bambwire ko sosiyete ikora ubwikorezi bwo mu kirere ya Canada yatangaje ko mpera z'iki cyumweru izahagarika ingendo kubera imyigaragambyo abakozi bateganya gukora. Ni icyemezo ya Canada yatangaje kuwa gatatu binyuze mu itangazo yashyize hanze. Ingendo izahagarikwa nizo ku itariki ya 14 Kanama, 15 Kanama, 16. Ibi biraterwa nuko abakozi 10,000 bakora mu ndege z'isosiyete bamaze kwandika bamenyesha ko bazigaragambye kubera ko batongezwa imishahara uko bikwiye n'akazi bakora ariko badahemberwa. Ishyirahamwe ry'abakozi muri Canada risaba ko abakozi bahabwa 100% by'umushahara ku masaha yose y'akazi ndetse no kongerwa amafaranga ajyanye n'izamuka ry'ibiciro. Ya Canada yatangaje ko nyuma y'amezi 8 y'ibiganiro n'ubusabe bwo kwinjira mu nzira y'ubuhuza, impande zombi zananiwe kugera ku masezerano y'agateganyo. Pati Hajo, Minisitiri w'umurimo muri Canada, yatangaje ko yamaze guhura n'ishyirahamwe ry'abakozi bashinzwe kwakira abagenzi mu ndege n'abayobozi ba ya Canada. Yongera ko abahuza ba leta bazakomeza gutanga ubufasha kugera igihe amasezerano azagerwaho. Iyi sosiyete isanzwe ikora ingendo zingana 30 buri munsi hagati ya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibuga by'indege birenga 50 byo muri Amerika, ikaba itwara abagenzi bagera ku 30 buri munsi. Yatangaje ko abagenzi bamaze kugura amatike bazasubizwa amafaranga yabo. Naho Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Espagne, Grande Marlaska, yatangaje ko ibihugu by'inshuti byo ku mugabane w'Uburayi bishobora kwitabazwa n'igihugu cye mu guhangana n'inkongi z'umuriro zicyugarije. Espagne imaze iminsi irenga 10 ifite ubushyuhe burenze dogere Celsius 45. Ibipimo byongera ibyago by'inkongi ahantu henshi kuko ibyatsi mu mashyamba no mu misozi byinshi byarumye. Mu ntara ya Castro ndetse na Leon hibasiwe n'inkongi zirenga 32, hoherejwe abatabazi barenga 1,200 bashinzwe kuzizimya. Abaturage barirwa mu bihumbi basabwa kuva mu ngo zabo mu rwego rwo kurengera ubuzima bwabo. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu yatangaje ko hari abasirikare 1000 biteguye gufasha abari mu bikorwa byo kuzimya inkongi mu bice bitandukanye by'igihugu. Marlaska yatangaje ko bitarageraho Espagne ikeneye indege 2 za Canada zifite umwihariko wo kuzimya inkongi ahantu hagari, ariko guteganya igihe riteguza ko vuba bizakenerwa. Uyu mutegetsi yasobanuye ko icyo Espagne ikeneye kuri wari ubufasha bw'ibihugu by'inshuti byo ku mugabane w'Uburayi kugira ngo bicogoze inkongi. Ikigo cya Espagne gishinzwe iteganyagihe IMET kigaragaza ko ubushyuhe buri hejuru ya dogere Celsius 45 bushobora kugeza ku wa mbere w'icyumweru gitaha, kandi ko hari ibyago ko inkongi zizaba zigihari. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasabye ko Loni yashyira ubutumwa bugorora muri Gaza, anenga yivuye inyuma umugambi wa Israel wo gukomeza ibikorwa bya gisirikare mu iki gice cyazahajwe n'intambara. Mu cyumweru gihe inama y'umutekano muri Israel yemeje umugambi wo kugenzura umujyi wa Gaza burundu mu buryo bwo gukomeza guhiga abarwanyi ba Hamas, icyakora unengwa na benshi yaba muri Israel no hanze yayo. Perezida Macron yavuze ko ibyo bikorwa bizatuma intambara itarangira ndetse ko ari ikiza gikomeye Israel yagakwiye kwirinda. Uyu mutegetsi yasabye ko intambara yahagarara burundu ndetse n'indi miryango igafatanya igashyiraho uburyo bwo kugarura umutekano muri Gaza no kurinda abaturage baho. Uyu muyobozi kandi yasabye ko Loni igomba gukora uko ishoboye igatera inkunga guverinoma ya Palestine, asaba mu kanama kabo gashinzwe umutekano kugira icyo bakora mu maguru mashya. Mu itangazo yashyize hanze ku itariki 11 yagize ati intambara igomba guhagarara burundu. Icyemezo cy'inama y'umutekano ya Israel cyo kongera ibitero muri Gaza no mu nkambi za Mawasi biri mu byateza amakuba akomeye agana ku ntambara itarangira. Mu cyumweru gize Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yarashubije abamunenga avuga ko Israel ikoresha imbaraga mu buryo buciye mu mucyo. Ati Israel nta yandi mahitamo ifite uretse kurangiza umurimo yatangiye wo kurimbura Hamas burundu. Israel isanzwe igenzura hagati ya 20% na 55% bya Gaza. Hasigaye ibice bibiri bikomeye birimo Gaza n'inkambi zo hagati muri Ali Mawasi. Israel ikomeje kujya ku gitutu ku bitero bya gisirikare maze igihe igaba muri Gaza bigahitana ingogo. Kugeza ubu Ubufaransa, Australia, Canada n'Ubwongereza biteganya mu nteko rusange iteganyijwe kubera mu kwezi kwa 9 ko bizatangaza ko bushyigikiye umugambi wo kwigenga kwa Palestine.